ama sa in thlir tu le ngai thla tu zong zong te in zawai in chi bai ka buk veka cheu hei tu na kan mu me khi bk status ania ti hian in bk status a hian ti hian in ziaka vo in ni thum thlasom pakhat sang ni som ti pali hian tai te fans whatsapp group te chuan tai te nu mit zainan an poisa tho khom cheng nui khat le singa an hlan ti aron in ziaka ti chuan bk hian kavan lom pui tak che em tai te inu chu dam se ka ti kalom hle ani ti in a stage sa aron mang bokani hei kan mo kan thrit angin tun kum lps youth icona an thlan chhuah te heng ho hi anin mangai tlang khop maya youth icon an thlan zo a mani kholam an pan nuwa po engki mak anin troi oma mani khuwa thleng thewin anin thla kwal hlomani kha hetiang ang taka mizo nun zemoi nun en ton tlak tak mai kan youth icon tena anon lan tir zel hi aro puina lom om hle mai engpo ni se hetiang anga nung chang moi nun zemoi tak mai an hmalam hun an man chona tura hen lan tir zel turin du sakna kan lana hei hi kan mizo nun zemoi tak ni in kan chom nun zela tan po thil du om takani thlir tu le ngai thatu zong zong te in zawaya chunga lom thu karon soye ni man nuam vek ule